e le ho tswela pele ho fana ka ditshebeletso tse tswileng matsoho ho bakgafi ba rona. Setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho se boetse se entse ntlafatso hodima phano ya tokomane ya tax clearance ka marangrang ETCC. Ka ntlafatso ena, bakgafi bao boemo ba bona ba dikgafa bo kgotsofatsang, tax compliant clients, ba ka iphumanela tokomane ena ka ho panya hantsi ka ho etela www.rsl.org.ls ebe o penya ho e-services, o kgetha e-clearance certificates, ebe o tswela pele ka ho latela methati ena. Mothati wa pele, kenya TIN le password. Mothati wa bobedi, penya my tax clearance certificates. Mothati wa boraro, ha o le mokgafi yeo boemo ba hae ba dikgafa bo kgotsofatsang, o tla fumana molaetsa o ngotsweng auto issuance qualification ha mmoho le nomoro ya lekgetho TIN. Tswela pele o penye apply. Mothati wa bone, kgetha lebitso la kgwebo yeo o hlokang ho etsetsa kopo ena. Ha o le mokgafi ya ikemetseng, individual taxpayer, kgetha mabitso a hao ebe o tswela pele ho penya apply. O tla fumana tokomane ya tax clearance hang. Mothati wa bohlano, o se o ka penya view ka hara my tax clearance certificate ho bona tokomane ena. Ha o le mokgafi ya ntseng ana le ditlaleho kapa mokoloto wa lekgetho o salletseng morao, latela mothati wa pele le wa bobedi ka hodimo, ebe o tswela pele ka methati e latelang ho tloha ho wa boraro. Mothati wa boraro, hang ha leqephe leo la clearance certificate le buleha, o tla fumana molaetsa o lemosang mabaka ao o sa dumellwang ho fumana tax clearance certificate ya hang ha mmoho le boemo ba hao ba dikgafa ka kakaretso, compliance status. Mothati wa bone, penya compliance status. O fumana boemo ba hao e ka ba kgafa kapa ditlaleho tsa dikgafa tse salletseng morao. Mothati wa bohlano, hang hoba o finyelletse tse salletseng morao, o ka tswela pele ho etsa kopo ya tokomane ena. Bakeng sa ditlhakisetso, letsetsa 8002 2009 kapa WhatsApp 6221 0090. Setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho, re tjena ka wena.